yes ni exposee bi ekoso wo mangana mu na TV station ekoso wo so Metro TV Metro Television so exposee pa asofo do so pa sabi yegu manim ase ehro mo besen abonten prophet Obofour anase Reverend Obofour eka ho bia wono ye begu nanim ase pa so no ni den na so dem wo endro pa ye tutututu ho na ne nyina mu no prophet Reverend Obofour say sofo bi shase sa sofo no shase no prophet Owusu Bempa shase bia sa ye gu nanim ase potone so wode ne ho ato nyame so nti woda so ejina ne nice wono oni adro na mo wo sa sofo no won fa wo ho ya emfa nhye ne mo enra 2025 31st watch night no prophet Reverend Obofour bibia mu say wo nipa wo yes wo sofo wo yes wodo boni acho na mo nyankopon onne judge ba ko pa wo bedi wo mienu no wo muntam asem mayete prophet anase Reverend Obofour emra men sore makura mpesa men sofo bia ne ntokwa na no na me preach na asem o ya de nipa de ayeme ena mko kan Metro TV asem omuguma ne masi twa atro minkotu obosom da abankura ena faade eda fenso we papa ne usan mumunso kwanso abankura nya bosom ayetu eyensu eda ne ba bie ofini abankura ne me frefenso enti eda na mkotu bosom afra na abankura me afra me boafo na asem ne ye me ya e kanto me so man kan ntokwa kwanso na sa amre no atamba bia huri se yaba me ni sofo bia ni problem e hyamo bo wo ha se me ni obi kura anya wantwi biem Ghana enkura ni wiase mpanimfu atie me no na me kura na me ni hu idea nti se ne me kan obi fa ne se Obofour se asem bia ne ya hwe nya me ya me se dia no Elipa na permanent ngwase so wade amana amasa. Amen. Any shofu be any problem. Na on kan samon to me so wabra me mechirem ende atwam. Omo ka se me mechirem no o ka se mechirem o kwahye ho agye adi. Menye obi ahwe. Sofo obi se o me contact number oboa meni sofo adamfo adwuma ana ya menua bare nipa bia me kana bia se wan fan so hwemu a on sore menya me ama masore amen hallelujah amen me wa rehemu se me twamani na se wuti hoi oni monyame wo dome na sam keto ani hwa ho keka wo de aba ha se ye leader nie na me class captain kura se nka book a me chakura no ka na me chabre di mosi me hini me san akwadwene de be ko bon kontena hwe de wo ko de nyame da mose oya de thank you papa ye omo kan ye offenso hene na share ne fa o se de amu adie no omo ni nko Sirenya mpama mo amen mama de bia anye ye amen bedomo monko so anome amen menya mo bone obia ka bia oboa thank you menye kontomponi no dum kyade nyame na de akyeme ma bre atwam wasua me mama mesrade ye mama me jatana enu nti mama ho ahi Omo na me bapo uba me won se me mo apo di ama wa ba dome ama woni ma ba tare se ewo ene mimina me so ma hya obo me so mo wa amen ewu a sie me I will never do the service to you me so mo sa na no na me ka bi a kira nkura we ebra nipa kanko bonkum kanko nifa no omo ba me nchen na we kan say mo so luman me ba won kyan na misua so me se me dan ma chi sa me nsom wa
me free wachi na makoye de ebere suafo no de Yesu achi nipa 60 san no 12 no obusa o musa musumbe kobi na omubu ase akokora no say hwan che na yenko hwan chen hwan na wodan kwansam nti momi enu asama Yesu ka che Simon Petro say obotan wo so na mesi masafo na asama do apono nti me ntwemfa so Ghana no uchu mutan a meka ho pa na 100%. me de mo sheb Yesu ka kire Mary Madani asema ka kire me ka bi a kire mo say wherever the gospel will be preached your name will be mentioned asiubu osofo senda osofo bi a dwa nanum abusa ne sa akwa no unsuro no I am their nightmare. I'm a very treacherous, a very dangerous guy. They know my ranking spiritually. Yes. You joke with me not. I just am a woo. And I'm one hatchery, money junior, one yenny, and I'm a chibes, and I saw a tiati, I'm a cratiati. My classmate, be anywhere, we could be a chairman. Because excellent is that name. You know me, I don't talk. Kofi. Reverend Obofour actually said na dream of grandpa Mr. Safi we kwanda wie woni obi e wontawantawa bia Mr. woni obi ya ka bi Mr. woni ne ntwam ansa yewura afefufuro mu ekwientwa makra